tia bu ngawlan wang ba ma lai nyau lai ban da tai bu na halan na lai nyau na halan na sokali scholarship pha bu ha dau son pu jing na sa wang che ise son na pha bu jing na sa iman na protest na meng yang gi se yang gi iman protest na meng bua pan ba ji tanap hakia tani pan ba ji ma wang a protest na meng yang gi se yang gi siang iman protest na meng bu nyo ya agri export Fort Mile tibu bar sa man bu nyo ma adau gi protest na meng yang gi sa ibu adau China tamnang ni se bu ba ngawlan ma adau view zono zau se man bu nawya wangpeng ta phem ni ngoi bu nawya toi bu adau ba justice phalak jingna sa ma bu association lana demand na meng bu ki koima police tani adau nawya toi bu kada tawang ge sa yang ge tawa alau mi no ye je be inok kada inoka APA etop na meng ang bu hadau Samuel Zhao semen bu original na Nepali kada sinang hadau kada inoka etop na meng bu sa minok na yui nok ma yui ha ki pau chong ngai bu di bu ki inoka pau chong ngai bu kada ki tôi bu na ngo se yang ge police la na yo nga investigate na meng yo nga khoi nya tong wan da adau Samuel Zhao semen bu kada AP etop na meng bu kada hadau naw se hadau libu hadau wangpeng ta phem ni ngoi bu naw ya libu nyu hadau da club lengai se yang gi tau da club yileng ba mobile da lai ngo bu jing na sa han so have sang da ilam me have bu da lam ma ta yang gi siang ge no lam ma tayang phe ma jam no hadawa October ta phem pliya siang ge an bong ma ki lam ma ta dai jam no hadau nawya jeng phone jeng sim hai no phone na yo nga chai wen yang ge siang a jam no hadau nawya lom ma wang yak ta ang yang wang yak wang ngai sau ma pha ban lom ang yang hadau nawya manga ring well se inang English ngau ma hadau ko ki bu yang ngai rak jing na se ka dok ko ka sa bu hadau song ma ang yang ngoyang gi se yang gi tau Kohima police to yong sang nya ka investigate na meng wan da iman public la no iman da support na meng bu jing na sa hadau ba operation hadau ba success na meng gi se ibu hadau China tamna lam se bu ba ngawlan ma TV report hisap ma hadau taman jeng Chief Minister ba Nifiriwa first performing Chief Minister sa hakia ngayang ge tau da taman Chief Minister ba hakia ngai wa Yesu ja sa hadau tiang ai na hakia ngayang ge si yang ge yang bwe hadau report hisap ma hadawa 2021 2022 report aja sa tambung inang siang aja mano Nifiru iwa exactly media lan na ngaw la ka sunang emana ngaw ya la ka sunang hayang boy haki kuisi da Yesu ba lo lama haki yang ai rak jing na sa Nifiru haki tamyang ge ano government na iwa niti ayuk jeng latest tiang anap mai ngai bu ala report hisap ma top 10 adau develop na meng bu district lum dang wei sa Nagaland ngo bu district lum ma top 10 list ma India ma district ma improve na meng bu development improve na meng bu ma hakia adau niti ayuk jeng report ma haki ngonang sa NPF government na haki tambu ngenang anio 2022 wangpeng ma bu toi lenglak naka sokale lenglak toi ma bu lenglak sa adau plan iyong wang ki siang ge tau ma noman na screen ma ngiglak hayang boy men tau ibanang Tiju Valley hydroelectric project hadau lenglak se ngoyang ge ane ba jam ano foothill route hadau lenglak se ngoyang ge
lemsu pa ma jamno ko hima timabo chomugi timada smart meter ado electric bill ngai rak ado lagai rak sa hakia 2022 matam yang ge sa ibu hatau China tamnang ano alo ba ngawlan ma yajam officers forum sa iman hakia yajam ngobu officer lana ibwa ado anung la imtong phom da hakia IS officer na leu da hakia mayang hai hu bu ngaw yeji gama yanao pe khaw bu hado comment English ngaw ma head comment senang hado ki u mayang yanao bu wo lak ngaw hakia mayang dang awai no chat thai chat pa ma mong tei meng bu mong tei yi sei bu ngai rak yang se hado yajam officers forum lan na haki tambu ngina aneu mulanda chungmai wangmai ma ngogai sa imana hadau bau pau I tambu ngina tani hadau joint coordination committee la ne wa tani ma pai imana pen down extract wang lak sa ibu hadau ngina